Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, jana Baytu kanal katılımcıları. Bugün 16 Mart 2024 yıl tuğanlar biz Kurşap mal bazarındayız. Birsa Kurşap mal bazarından жылқыларды, бей байталдарды, тайларды көрсөтөбүз. Видеоны агына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Буюрса бир четтен көрсөтүп маалыматын беребиз. Андыктан ар бир көрүп жаткан агалар, бир туугандар колдор этинде бирден лайктан басып коюңуздар. Ушул видеодогу лайкты 1000ден ашырып, буюрса чекеден көрөлү. Мына ушул баа болду алкан, канча берип жатсың? 86 берип коюптур мына атка. 86 миңге сурап атат экен. Баа болуп атат. Жаш канча экен? Жазға жаңасы болды. Жазға жаңасы дейді. Жаңасы болып қалыптыр да. Жануар 86 беріп атат екен. Нашыл еді содасы болып атат. Бербейді ат, сода болып атат. Mesela çekеден аттарды сұрай берелі. Қандай болып атат? Ат қанша екен мына қашқа ат? 100 миң сом. Жашыча? 2 асы. 100 миң сом кемі бар дейді. 2 асы ат, шақан ат. Қара қашқа қанша екен? 200 миң сом. Жашыча? Жаңасы екен туғандар. 200 миң сом дейді. Жаңасы еді. Еш қашқа екен. Бұны арт жағынан көрсетіп қойды. 200 миң сом кемі бар дейді. Қай ердік әка бұл? Оштыққа. Номер айтып қойсы бұл? 56 менен. 04-02-02. WhatsApp бара? Көресіздер 200 миң сом кемі бар дейді. Бойы қанша жеп болады әка? 1.65'e жетіп қалады дейді. 4 аяқ, пешенесінде қашқасы менен туғандар. Қанша екен бұл? Ассалаумағалейкум, қатасы жақсы бұл? Қанша екен бұл? Қанша? 150. Ассалаумағалейкум. Аз сайылық дейді. Жашыча? Жаңасы болады дейді туғандар. Парода? Өзінің қырғыз жылқысы дейді. Çocuqların, qaşqabaqların göstərib qoyun. 4 kuşta attım balası. Kutu qol taza mı? Taza. Kuşta attın balası deydi onlar. Ulağına job. 150 dediniz ha? Ulağına job deydi. Hayırdı ki? 30 adırdım. 30 adır. Nomer aytып qoyun. 703 menen. 19 28 00. WhatsApp bara? WhatsApp. 150 ming kemi var deydi. Жақсы кеміп бересіз бәкі? İnternette çalғандарға? Жақсы кеміп берем deydi. Bizden, biz арқылы çalғандарға. Bir neden iki жаққа бұрын көрсетмейші кеңірлекің ғой? Жаңасы. Дай, чақан тың нерсе екен да бірақ. Қанша деді сол? 150 кемі бар дейді. Көресіздер туғандар. Аллахқа 73 миң сом беріп қойып тұр. Бұл алады дейді. 73-ке сұрап атады. 73-ке бер дейді. Бұл дейді. Naq boz atqan çəkin? Özünlə. 130 ming som deydi onlarına. Yaşıca? Жаңасы deydi onlarına. Жаңасы ekan. Jaş nersə ekan? Qayerdi ki? Şerdinlə atı deydi onlar. Parodaça? Точно biliriz. Karavan, qırğız yıqısı deydi. Demesi, jaşı, жаңасы 130 ming ha? Uyuru var. Uyuru var deydi onlar. Nomer aytып qoydu, 130 ming bolsa sorap qalat da. 500 menen 159119 ha? WhatsApp var mı? 130 ming som deydi. Öte sonun ulaydı deyim. Özler görürsüler. Bu tuğal taza ha? Devlengen jeleri var. Ulaqtan çapşa devlengen jeleri var deydi. Böyle atı olat, ulaqtan çavlan atlarda. 130 ming som sonun ulaydı onlar. Görürsüler özler dağı. Biz akırın taylardan görölü. Assalamualaikum. Ayştan жақсы mı, danış mı? Tay qancha ayşta? 80 otam bundan. Bundan ekan 80 ming som deydi. Mingi joş dağı deydi. Qaşqası menen görüp atasızlar. Ayştan bingeningizçe? Jorga 150 ming jorga. Jorga 150 ming som deydi onlardan. Jorga ekan. Uyuru dağı ulağı da var deydi. Jorga ekan biroq. Ova. Moynu joğun ekan biroq ha? Göçmer. deydi. Ova. Min koyda, min malı kaytırır. Min qo'y, min malni qaytara beradi deydi. 4 asiyat ekan. Buyursa görürsüz. Ayştamın. Ayştamın jorgası kızıp bulunmasa bizden nomerge baylanışasızlar. Lösbürün kaç ekan?
65 kemi var. Yaşıca? Kaltatay ekan tuğanlar. 65 bin soğum kemi var deydi Kaltatay'da. Böyle otaslar. Kaça euro tutmazdı? Sıradı mı? Sadece sırayla ya. Sıraylık. Sıraylık deydi. Böyle. Bloka kaç ekan? 70 kemi var. 60. Narkınsı 60. Erkekler bir köten? Köten erkek. Köten erkek. Den solğuna joğuk deydiler sana. Yaşları? Bunlar kaltatay. Bunlar berkinsi kunan darkısı Kaltatay deydi onlar. Kaltatay çoğurak şu boyu. Biroq arırak ekan. Ha. Çigidin göröreyle. Buna Köktay satılıp bakadar görödünüzler. Köktay жақсы екен. Көктay sizden емес пе? Yok, Oktay. 34'den geldi. 30'dan geldi mi? Ona kaç altı. İçine interview aldık. Айтпады, қошып қойылшы. Көктay қанша ака? 120 дейбі? Тартпайлы қой дейді. 120 деп атат екен. Жерде көргендер айтып отыр. 30'dan келіптір. Тартпайлы қой дейді. Belgile 35. Qancha? 35 berdi va? 35 ming so'm berib o'tgan. Benim makamda versin de sayın. İçine kotar. 35 berdi, bermaydi. Eko qanchadan ekan bu taylar? Ekonomi 85. 85? Ekona? Ekona 85 deydi. 42,5'dan tura gelip batkanda. Taylar qanchadan ekan? Onlar 60'dan. 60'dan. Kaç taylar var? Yok, olurlar. Ulundar. Kalktay oldu da. Ha, kaç tay olup kaldı deydi. Erkekler ekoten ha? Ekoten erkek deydi onda. Ulanı hem batpağa batkanda arkansan göçütenecek. Kaptaldan. Peki göröreyle taylardı. Assalamu alaikum. Abzak atası жақсы be. Taylar qanchadan aka? Buna kam daha bir paçka tağıl keldi. Ana. Aksalar qanday? Buna oka 25'ten ne? 25'den. Çoğuçu? 35. 35 ming so'm deydi. Urgaççı var 35. Ana bu çoğ urgatçısı var 35 deydi. Tavşan kılıp koyalım. Ana Kuşap. 25'ten alam desek ha nerede daha oturatan. Ha, no, nolar da tutuşuyuz ha? Ana da 4 ay turip var. Ha. Pazar qanday bugun? Apso? Suz. Suzroq. Sizden bol kılar. Ha, gün açıldı hem bol qılar. Yaxshi sodanız versin. Buna 4 tay qanchadan ekan? 45'ten kam var. 45 kemleri var. Erkek urgatçılar Buna urgaççı, nark erkek. ana urgatçı, narxlari üçeten erkek bular ha. Ha. Üçeten erkek deydi onlar. Ha, 45 kemleri var deydi. Çekil. Ha. Burultay derler. Qancha kem burultay? 40 kem var. Erkek urgatçı mı? Urgatçı tay ekan. Qancha euro tutib pazar? 36 ötadi. Mana kishikaychi qulun. 30 kem var. Erkek urgatçı mı? Urgatçı. 30 kem var deydi. Ev tay qancha akam? Tay qancha? Tay qancha? Qancha bu? 37? Urgatçı tay ekan. 37 kem var deydi kishikay tayda. Ha, urgatçı semiz ekan biroq dün ekan da. Saqan dün ekan. Qancha ekan tay ha? 50 ming berdi va? 50 ming berib qo'ydi deydi. Berilmaydi ekan. 50 ming. Ha, 65 deb o'tadigan. Bellar ko'raylik-chi. Bellar o'ta kam tushib turibdi. Qancha ekan aka? 85. 85 ming so'm. Jashichi qancha tug'an? 4-sinf to'y deydi. Bo'ldi ekan. Ha. Qasam narsa deb qo'ydi. Buna bey qancha ekan? 85 kilo. 85 kemi var. Jashichi? Yaşı pişti neme? Bıştı. Bıştı aytal olup kaldı. 85 kemi var deydi bana. Bıştı aytaldı. B1 3 4 tane B3 4 de. Kaç ekan bu baka? 130 ming so'm. Boz baka. Kısır. 130 ming so'm. Semiz ekan da 130 ming kemi var deydi. Kısır B ekan. Ha. Shunda bo'ladi tuğanlar kanalga qattalib like'dan basып qo'yingizlar. Bugun biz Qurshab mol bozoridan жылқыларды, бей байталдарды, тайларды көрсөтүүнү аракет кылдык. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.